Ebusia yamu akwaba yamu atenase de ba Coastal Television do enda so tasubati yaminala ode enkwana hode no ode achehen we bo ewim da amahen wa ma enda so yehu kan fofora otedam na bosumara yeshase wo oye afimi oye bosuma nan na da otodo oye edonu nata yaminu yehu yaminu yehu papa na hey ebusia depende insabipi na okodo hona woyeyi hona wono adeshi wo worry hona no kweni na nsamipi na se ati aya 24-hour economy market na we sisi awan pay John Dramani Mahama na adawroma we si akekos na ati no honsam no mun nsam deja no mun nsam aye piso na anepay ya bohwe yedun komon kakakra na ati de Central Region information service abanedumo information service abaneduma wunyikal na no so ntete yara ebohe bebi a ahonso wonsunso ado wekudo bize bohe no sunso ado bebi a wekudo bia wuso at farmers market da farmers market ebisa no so onye obian ekwafa wan kasa sisi ano mandamara kwan wanfa tum na nsha wan kasa wunsem a obudi won dokunjan usande wo boboto na lefole nti ubi no low ha na waka na high oboto na ekwafo fofofo wakwa na wakoto na abozin nti ekwafo no sususu bibi de ye obeye nti wo fa no farmers market Euzia nezo adomdoma ebedin komo otedam no na mopochewo yimde bosumi ayomi se yede bewie ma yikowura bosumi otode num no ma ya frɛ no May isuso kitaba dam bosumi no oya bosum sonkokra adema enanom abatan meche Mother's Day eba pampa no kakra na yahwe moroko na Coastal Television yeshishe sonkokra enti yaba pampa no ho komon kakra no so wofie ha na anepei mo yimfe de ubakatai na jude obegwado no ebubu benedo kakra yadamo de wia mewim no bobia ma obeye fitane pekese yibi no so yobaba ba nenyu de kakra edamo tino cha ne pede breakfast baji bibia wom yamwachi morning mix na enuanu be no ane pe yatna se na yede oye jumeda otedam no yede bro na ansa na yibi yenyim na yede yen motivation yede bro ma ne pe ehum rebeya ebesisi wona no yemfa seda sonko yemfa ma edwumoku a wona daworo mara weso hinase ma ndeso yade yemwache edwumedu yade brahome eda sede ni bi ma oye Nesto Ventures wo abra mechere academy SHS rodondo Calvary Methodist wo no opposite pepepe eho na Nesto Ventures wo se Ose ayabente be yaketesi ba mawudem onkasa maw yes guess no wo ba wa nyobi no baka be feel good nti unkwempo ye den mo ona ampo itumi nya enye mebenye wo musa kwanade fefefe da ma enti Next Ventures momo ceiling fan wa mo standing fan decoration light na carpet the botu de modo ye woolen carpet anede plastic ne bi
Nesto Ventures version fefe damo enti ebusua ne pebo model kwabra na kaje wodi yambre hinanyim wabra ho na Kofi Apo Crystal Stores the taste the taste there and pay say bonum koko say bonum tea ibizi oat ana awope coffee ebusua the taste and pay why crado obeserve kama ehwe meat pie ana rough buns ana spring rolls man pay musum wahihye na oli hu ya na akonna no we be gina do fefe da ma enti and pay yamfa seda no ne biso yamfa ma the taste ko abra Kofi Apo Crystal Sauce nanyim wona me kire Cape Tech junction no do ho na the taste wo hye wo de ba no bosom anapade enwabere na yubi ebi yana kama ma ha ho de bokoja the taste version fefe da mo what your orders na we delivery so nti we wo bia obobo papa ebusia ma yenda yan wo oye Kofi Apo Crystal Sauce na yemfa Kwame na Waka Avenue road no do Cape FM no opposite pepepe Emimens home and finishes it's a hardware ne de eko Emimens wona so ya obobo obomo security doors papa is siwu dan no we are with the painting that to dan ho amo na wa odin bi na silu twemo ho a na bi se da ni oye painter na machine painter light to da na light yira na se insuto a na wa ho ifini na huntumi na edan wa fefe da ma ebusia elements hardware and finishes also about modern na ko kaji da men da mai nano na ufie ho nya kama ebusia yemfi Kwame na Waka Avenue no do na yensim kesi oye pedu interbet traffic light na ase and pay plan na mado wa mo no fefe da ma plan na mado wa mo fefe enya bebi a besese udem bebedi bokoda no nechi ma awo wonsa kan wo de wie menuanom na adofo no so anyankofo wonso feel there onuado na yankodan ote homu nti diesel what's there bra na o budget o kita wo bia nfa bra na omo achede na fakache wo adofo na yin pefe there Mother's Day olubedi but modern could diesel na so yi na onhyehyɛ parcel no hamper no onhyehyɛ no kama na moye yin jo me there diesel onye yin o budget do bi obi na parcel da mo na eda kacha dofo interbet traffic light na se wona diesel hye ebi se da se bi suru ma NPA National Petroleum Authority also use gas de oya affordable pa bebe be fa bia bi gas ne bi enti owia na waka kire de ya hweye yes ya hweye dani memende na Prague ija tomo Interbet junction traffic light nim na oya roho ija tomo na wa kona eba foda ibudu mijan na ma na kobran wa twe mobile phone otwa video ana otwa mfayi MPS de hwe na hwe ne bio na fuwa tanka mbofo na nya wadwi na ekotwe mobile phone ekotwa video ana so ekotwa mfayi ana po be saw gallons de oh pipe na pai iwegu wa bofo me wegu adoro kokwa ereka so obi na akoton ebusuya fango ehun petrol adopia nyija ti duwa na bom nti MPS de mo wonkwa ohia nti stay back stay safe National Petroleum Authority edwuma kuso wona adawroma na ne pay enuanu benu yete dwumedi a otelemi
Edebo. Mama vi mo wachi odi mahenwa. Yeah, henwa. Aponu mi yede. Nyame na dom pato wa say. Ah, very good. Ese dare. Nti afofa ndemi. Ya ko weekend ya aba. Na unsusu kra o. Nti ya aba da ye bosom. For God and country. Ogwa man no man Ghana. Oh. Nya. Oh. Nyame ayebi. Na otwi mu. Yimeza horo according na. Etumi akaye man pay odzehen aba. Na danu birthday ejesi de ensu fufu. Na ncha kanyi ba ti dam edi birthday ya. Kafa akani ba edi birthday ya. Enka motivation. It's akani ba ti dam edi birthday ya ensu fufu. Catch je de na nkotin fufu be di no problem. Oh, no watch wa pa ho. Ampa ho. Ampa ho. So post birthday wo. Ma woye ni fia no ye o. Akan fa yete de mopa wo mahen. Akan de ba me yedza. Wo mahin fufu na pepre fufu na ebunebu nyokoto kakra wo ba kakra. Amane pe. What the map tatiri kwosiri. Maybe I pay your motivation that or record. It was for I pay your son Mahoma about Coastal Television do in the 20th April 2026. Nyame Ozehena ko Ozehena Babio. Now the pay edition Kran Ossi. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Every day you wake up, remember what a privilege it is to be alive and healthy. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Wow. Every day you wake up, remember what a privilege it is to be alive and healthy. Wow. It was a beautiful day begins with a beautiful mindset. That one not. Send down the pay adachwa a dafofra nti adwendwen no fa fofor Martin no se sa adwendwen na fa adwendwen fofor na se fa adwendwen fofra abakai ne hu de ende so adachwo no onye by force compulsory na mum oya dun bi keke. Yes, a privilege there etinkom na hoodzen wom bojan oriza frusan tachaman oda bodwi mu boko ebusia ahoma ye humi ma efriend tu ye nwode o oda de chiminta adachim no oda de chiminta adasam no edebia owonum za nyame ahyehye odemanaba nti maneda ekuremu no ensanum fa mbande osanda ne da osonidin anada no yokosida nti ye kan the yesterday but today is Monday inda ya joda nti osran de din no osinde sudin ochena so obosonidin nti nya edeni na obia kitanede ntane pay motivation ka che no ne de bia opeya odo waso edadwen fofor edihie ne sa edadwen fofor edihie no ne rihu de oya dun bi keke na wadom ma arechepa achew anada eda fofor asan aboto sa na fofor san aboto a ono na de ina no edihie nkran wo wa abrabom ne hu de abraba no onka echi ro na tene billionaires a weska bo so na pa we yedwuma dam na asam na te usande wadzidu iye kurenda ebokon onda hwala nyedu na no daatso iye bie na onda hwala nyedu na no daatso nti se
amfa akukudiri na amfa nwasedzen na mmodzenbo ahyewu nkura amfa anye adwuma ebedi udoko ne gyan usane medi wonya atodoro ebokwa na ebiso ene lie dade pe yehye nkran na yama waso wabrabo esido mavi say every day a beautiful beginnings na yakwande ebisafo ma yenda yewon bra yeba central focus fifi manto oman Ghana ogwa numun samno yakweba ede atuahodo enkom besisia National Petroleum Authority say, Mawo Bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo obi bia kokose se fuel tank enya kwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosesa petrol anafango no ena afenso menye wadwen se wo ben fuel tank enya kwanhia ne ho akwa akodwetwa videos ana pictures na petrol anafango wo hwenso ohua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi amaja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa won kwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo hu se fuo tanka bi enya kwanhia na dane amafango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da stay back and stay safe emomo no aya fredum jejuma yefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro Obidia seda baba, obidi nyumso baba, obidi nenyo nyambebo, ebebo wakade nyamiye. Obidia seda baba, obiso dieni mo nyamse baba, obiso bebo pinting ben ben, ebebo wakade nyamiye. Oye maya no, that's why. Wama me humu wasaneno Eradia yimi afrio hiya mwamani penyina Fremi shiraba Mamintu merade wonyom Nani tumi mputu ninasu Aponkoni aponkosu tifu ninara Yesu akawagu Watune usawa doyembu Wakuwaji womai Eryasi nina bati ya hunuse Wasidano na sifuwa yako Uboshe nenya bema
Ebusia ma mesamo akwaba mo atena sebe Coastal Television do ode guitar no ye 514 channel 54 so go TV do channel 22 ye sentedo ne center gas won the guitar box every ye the fifth manto oman Ghana onyi ogwa mensin no nsama abakansa no so ye de tua wodo ye rekọ fifth manto suafo na asoye meche onobo eduamo a ochire penyin we gina ne tum do achire me de say oye no obaya abani biara ba mrobaye ma ne de ubobo kodunti asoye a ochirem ofa oye de ubo edwado meche information service wo hia papa de ma abani biara ne de ubo enada omama nsama aban riye biara anada abare ye no nkofo bate ne wehu da orokodo ne na akaba ne de sabiwa hona oda wokeka wono na wama da mujumida otem no kwanyina no duduna mfa nyahwe information service a woye aban edumeku no ateto apansama mende ehena obinyem podo kwapro na wabodawo no akaya buache binidin ne fifi manto musafo ejina ne tumudo na ode ehyen foforo kra za madam adwumeku da wanje na mfendi djuma wombodawo ncha mensan za abanreye za abangudo a obeye ena mpo za waya oda aban fofra wabe ohwe no so odhu djuma na oboa mandaba koye no fifi manto musafo ordan oye ehena otedam nsama odutugwan Honestly, yes, at the power of a paying Mahama, why, yeah, oh, yeah, so a buy campaign, information service for catcher one day. Bob Modena, yeah, and Zama to the night that boy, Juma. Actually, I can't do the brain, I have fado information or traditional media, no in social media. Now, the traditional crew worker, only man can know what they feel, but over church and same. Only other, oh, mamma, one hour, baby. Once I can information and I some are buying pedal or can no was that only one what catch a doma what the band what the come by into them a cool information we would not buy on your dom one name and so one I can't book from Kakanto man paying Kade or Bob one Yamina Duma and Coupon Aduma Bay no watch I saw oh yeah the me ma what the Yaba Santam could see any basa not to the Edmano or the to me in Yepa. Impempi yenso academy in the mouth na ma ne fefe no na hyese yin na yehu na ya ye fi de wo da ma de yemfa ye adwuma bi ono nti ma hye won de won ba modern de adwuma wo da ma won tu won fan ye
So wo ka cancer ma kira aban no dom ana edom na aban soma wona wakwa wonchi wonya abotar mom pobu efini nsudo na wonkoda na efini ankasa onkasa wankasa wonji ho bia ma obi ba wetu we bi se won asem na ma asa ga che won so da se oyado ofa akwadwuma wa agakofo oba wonbo won wonko na agi fuyi won fa fido na wontum na won kwacheche won sem na nsem kokwa nkitenkiti na won sem beda yen wubun beda ache owudi na di na oda woba won sa na won chena wobo wa bomo education fo na nsem central region yenya school fo okọ bobora na aye ntokwa ni na o security asem na nso ye ma won information accessna obeye ye boto da for school no mu ye kweyi videos na di bi a kire mo fa bada oda wa ye mo papa na ade obobo ma ye mo fa wa ye mo papa oni nti wojina fimfim ma oman no ne nzamaye ni na oni nti obenya de wo bohwe afi ni ye na wa hwe de obeche oda bi a aban da de ben a ahyese fefefe ma ye ma ye obusuma asia orutwempo anso aye hu na nke akakai akwai da ide container kakra anye ye obi de ko nkuraba no mu no oroba obepia fi na agu nche onye obi ni banchi bi ogu kwa nwa wa asesa aya oba obenya bibi kakra da ahye no ati sa banchi na brodi na bro na da na on China wa say ye mu bi wa Ghana ada ambulance a wode fa impe obi yara wode fa ni wo kwachi oba bi de na cement gum da man zama da ban machine na yama ya da ma na tere bo man on nti aka chere won hwe ni yema o chere na mfaso baba ho on nti ya da mu na se de eyi abado a musumu adunu da se na musumu mpa manyiwa nze achiri mayen o de bi aya ya nhwe han ya ma ade ne se ehun de obi di gina ba bi na oye bibi onso mfata etumbo ya mede ehunde obi komika onye mika papa mika ntentem bia o hawadi na etumbo ya mede ehunde obi de so onye ma etumbo boy na mede ona mpo kwani ncha gaga chana krache nya da waka da fefuyi ni to ede mare yede mi ni na yembobo na aban ni ndwuma oye no onye na Ghana reset na gen na essence president mama odeban obi atase onche bia 24 hour economy market ya start nte na de ba fa ya bodewu pi iko we would have obey the port them no we baby o wompo e be chechire ma we hu je dem asida ma ba na oba pay na order information service anu wo oye finfi manto mahama lele bimpon ono na ogina na oje ehena otedam na oje he no so odase na ochire me de da sabrawa ebimre bio Sunday juma no ye juma oye dzen na so no ho akadzen abaye dzen eyenti ene ma me le bimpo oje na odase nsama nso kan bi ya che regi no mu miensa aye de ba ko besi baby zone ba ko bia benya ba ko na enhyehyɛ ye wo ho a aban ne mpanyimfo e won kan ye ene ye nyina hwese ye the charges ene levy say wo ho nhyehyɛ ye wo ho a ye betimi ayusi a ye betimi dia maintain atofuo bi di atofuo nti bia wo ba wo troba bia ye behia mo services say ya ye be cho say bia ye de ya bia ye be cost say fuo na ye timi bia ye den aboka na ho bra se ne time bia be ho be den a ensei we ye nya yi ya hwe ni ya ye na me hye mo bon so say ye be hwe ni ye nti nhyehyɛ ye na e wo ho no e no ye be di so na ya hwe say ye nya ska bia ye timi de etuatua ho abɔ ho bra na ye timi de asɛbese na time bia wo ho ama district no Ghana no district no dɔɔso ɛna bibia nso senkasika wo ho de anka ban be to ni nyina atwa we ye kan bo ba ko bo kyewa ebe nti no ye nya nkwanhye se ebi beba efi aban ho nti enche no ebi beba ebi so ba nsaka e de be for district na mo bia nkokobọ de ya ma mo bebre na one unit e ba ba na se bia o traka obia ho nti enye ade a me mitimi me wo ha sisi a na head office ana ebi Jubilee House omunim be bia ka na sisi e without being there omutimi hu yeti we have it nti at any point in time e say for Cape Coast na ye be hu na wo year friends ka na che say what divert nti no omo so ya we nti ni nyini say omo be ko against it but meaning say bibia be ko so the rest assured
near can say, yeah, you must say information officers. The Juma Potia, a day in say. A buying to see ye, may she ye, in Yuma, me be officer or yeno. Let me a bomb who the road share a month for. Ye boss out the room, at your monswa. Ye sign a month for a drink chair, and then to see your more. Net and also, ye dear bra buying say. Maybe some now the man say and cock and more who the room. To see your monster dear Benny. Na I say a two-way communication. Then a bear near Shano, a bit number movie. Into ye, you man, no. Into ye, the Bibia, ye Bobby Bia on the room. Ye young church. She said, yeah, okay, sanitation, and now who need them. Ye yenina, ye say outbreak be a bar, it's me co echo. Shake you. Fire a man for meeting at Nafia, any health problems. Bibia, it's me a disaster. Into Yano, let me call Obia to me back, ever be here. Na Obia information here, yes, we have one. It's me a call. No, here information being swap. It's me to share money. But there were RTI, so under information. The RTI and maybe will be pay information be over there. I say when you say a part RTI the act now mean to be information say will be share over by force or follow channel now or say or requesting now or the pass through your RTI for an answer among so everything say no more their money. Yadawara yawo fifimanto shafo ne asai na dani insha otai ma ehum kasiti yawo nsodu school meche secondary school ahurupi wo fifimanto ma ha school nani ya na do papai eyinti atreyenchem no mubuafo mpanyimfo wogina na wodedamsu na hono kadan fifimanto shafo onobo edu amoa ochiripenyin na nosu ejeni tomundo na waya adaye wo oye nchanse dana wodibogu oye edano do meche roofing sheet na bra onobu eduamu a ochiripein odi da menchanse dana otiremi otirema sukufo a adam atrenchema atonon nsama okenu yehwebi yede nkopona se da yensa ka zama kakra yede ma schools a nsuna otre na mfama na oboye no ose wonzama yedi bebre di kama bad na be hia de ye bo hwe ma kakaya wake wona oka wonkaso no yede kita wonsem aban lo bono modin bia nkanka de school afufu a yesisi mebe ye regional minister district bia we hu bibi pakakra oye school adan na da wo sisa o secondary schools no yin basic schools na aban lo bono modin de obotum na waye na dokwa ye twe adwen de ye afufo no ode ye adwen so ye na woda ahye ensan so ye bahwe de ye be maintenance nti ma hye na admin coordinator de na nsen oya o information na information de ma onfanka structure bi a wo schools a obehia maintenance ana bi o mpa e ba ma fan we fim ansa na to ye nchemesi so and the one yi bi nti e bo wa de what's mo in the whatnam this at to ye nchem ba ehwe na nsan asem osu wankan ya dan bi so ma bi mo ya so wo ma usiha moda sembe ya oda ye hwede dem zaman onsisi ntuma aka che no nkoko schools no hwe dana wo benhia dama mboa no na ye hwede botum ya bosna ode bi ase tum da ye boa skawo no akofam sin da ye bohwe ma hawa abansa onenti mama ma ya bomodin ya edem afi so ye ka de get fund ye project bebre na awon school na wo ho akam sesi aye ka won asemi ede bi ya no wa cho letter but ono bu yin yadem nso bako school hon bako na dem bi su a wa ya am we du be 95% atira wa ka 5% we bi contractor no mba ho bi be 10 years ni schools be bi wo project be 10 5 6 8 or you get from same funding meanwhile this same school will come and say that we need that or identina yen hwede mo ho ni be wi ansana ntina say mama yende say get fund for the project but bia the school one for project nko ya ntampana na ma atwa adwen agyan do ma o ho a won wi say obotum a convert na
with the fund no with the ayona na nche yewie me yo ka se ni de ya adwuma ko area ho baby me ya da ma de no school bi a won wie ya nka wode foforo ko mama wotum wo danen we review that down na wetum wa ye because on ye be wie ntama ansana ma ye kwa en foforo wetum wa ye nti ye be say helpful there also ye ba na ye da ma on ye de bia obi mpa wa asama na bibi na mo ho na aba na abon ka na ode yitum yewie botum abeda wonya bibi a wonya gas infrastructure wo bon ye ziba na ade on a special case na wonya nkungwa special case but what for na dan space na that say bi o that botum ya dan dem mo wada bibi a wo ma ye kwan ni ntum na ye ma na nye de wo be ye foforo wo take another 3 years ansana ono so waje ato no wa ye nti kakra ye pede ye ma wa so ti na ye hwede mo wadi ko ya so mo modin de wo be kwa ye adwuma ma wa ye on so de na so ina ho aye teacher fo abra ye na ye kwa teacher so kede bofu bia we so improvise de adini nyi ho na hwehwe bibi de sa name nti won modin le won fo mo bobodo nkakanka no won hwede o ye fit for the purpose ye de ya kede won kwa bibi nti won ko bo baby no with a question structure or that to yen chema ekona dan na edu kogudo no ema district assembly engineer bo hwe no se yidugudo orombua osanda ase yewi nti dugudo a o hawo baba mpocho menfo ngudo osanda yen chance no kuti no ye dan blocks wo ho ndua wo ho edue bi wo a agu dan da ache nti edi kogudo no no chere kwama na hodin po obubu egum odo engineer wa bo hwe ansa na wa advice there if you need to change in ndua na azaza asama sunso wasen na wonfo ngudo ankwede ye kosun afiri mum okopa mofa na fifi mantom shafo honorable Edamu Ochirpei ne kase wie nu oba pei na ogina oye secondary school for wona name mechema me Eunice Mary Yaboa oye headmistress dema oye Fataman Senior High School na national sama okakan wo abra ode ndaman adomodom wode na machine nsem no nsama yene maame Eunice oye Yaboa ode tugwa no ibi Nda yada yenyuaje papa on behalf of Ghana National Basic School inclusive Asafra Technical Institute, St. Mary's Vocation and Fetaman Senior High School yepede kecha minister there nankwasu yada se papa atoyenchwe a o triyeni ifa na yehu be meyezi yenyua yazreshe nanso aye papa penti ana de baka do yo bata no penti wa bana wa baye da mumboye ama yes yenyu sopa wetu yenfu bebre nti ye ka de ye sha no bode roofing sheet yo za ma dan chance ya wo za ma ino nyi mpregu ye bo sha de yes be ye za wa chen de mfanye oba ma ne nkofo wo be ba round na wa be hwe nenyu abeji da zo ze me ni yenyu aso ne yeza o chen de mfanye no so na ye mpa bonyi de dem emboyo za meheni on kahara brofo say wakade Oliver Twist will ask for more Fetaman Secondary School no onye yene nkaya na dan yene ba anan na yewe nyina yesterday mama nenu mfi yendo da onkoda na onkoye no boa yekoye nkotere ni ma ebo mpa ya man na ni rainy in fact why kra boshe yede na ase bebre ye gina da so na yada omampanyin so ase na yakade ninjuma ore ye no nkoda no ye na yeta na chi bibia so be ye fine nyame hye ye nyina yeda ase pa emshafo mame Eunice Mary Yaboa ono oye chechiroyin penyin wo chechiroyin penyin wo oye Fataman Senior High School emshafo ne samso do na yebegina na mede oye center for question mede abewe yenda yemba yeba yede do bokate a abakansa na pod ne mansa na no yenhwe mewim ne bobia nda anepei ma obeye nda anepei ma ewim ne bobia beye yin enti se elififi a na ahwe ma ebeye ansa na efifie anepei Ghana Meteorological Agency de aba na se yena yewo mpano no fiti ahomechi na ewim no oye ewiri kuku kakra na mom fiti da mimbe ya de kwedi ewim no one onse dede ewierebo on so yi na mom wobo no ndu de kwana da
ewian obada wo papa ewian boba kesibra obobo nunsia mpo bapa ho na ewian no odahwara oginado zenzenzen nze won panon damna hene bobia baye ewim no se okofoma obeye 25 degrees Celsius damara na okosora obegina 34 degrees Celsius nyana yewo kwam no so hene bobia no so okofoma obeye 23 degrees Celsius damara na okosora obeye 35 degrees Celsius emum hina yewo etifidu mantom nya hyenenso dese hene bobia no kofoma obeye 27 degrees Celsius okosoro da 41 degrees Celsius nota ese mantom no ewia obobon ebusuafo na anu yedze no papa make say mana na nwotwe rokoba na so ehwe ya ese mantom ho na ewie na na ahyasere yedze no pa iye kire de ewie no obobo ntimenuanom ebusuafo a wowo ese mantom nti amase oboba nda woroko bebi a na wa ben bebi a ewin nkakra wo ana obinya bebi a edua a obegimframa na watena se ewinum anyadama ewie no nanon beyedzen wo ho papa ebushafo mayenda ye be yeba yedzide obokate abakansa so edache hodo abozo menu National Petroleum Authority say, Mawo bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya akwanhia na edane menko ho nkwaye wadwen se okosesa petrol anafa ngo no na afenso menye wadwen se wo ben fuel tank enya akwanhia ne ho akwa akodwetwa videos ana pictures na petrol anafa ngo wo hwenso ohua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi amaja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo hu se fuo tanka bi enya akwanhia na dane amafango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da stay back and stay safe emomo no aya fredum jejuma yefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you.
Coastal TV, Jumedi Fufaya that by Impuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Impuntu sama offer capos, baby will be a Impuntu sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Impuntu, or the baby on the Yedin in Fubana Batanasi. We are no what the man. Or your one and Asadi, those Impuntu Baba capos, one and Asadi, those Impuntu Baba central region, one and Asadi. So in Puntu on Baba Gani Minara. Puntu Sama offer capos, baby will be a Puntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Puntu, or the baby in the P, and a Batanasi, women down of Pediara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Mewe. Fiti taenya famuji. Minga me rabatina mimu. Ebusuafo ma yansar mo akwaba mo atenase mra Coastal Television do. Yaze do boka taya abakansa anepe na pod yaze bosom ho. Na debre enyum no yaze okokokon meche daily graphic na yaze shase. Na ide daily graphic shasa oye ENP and now we will oil Daman development plan. Na say yabakaya Daman oil mining site or one ono ena mpayinfo why na there
Ibrahim Mahama ono na wode concession wada amande onkutu gold ntadani Ibrahim Mahama ayene de se obutu gold a anoboboa madam manukonu afantampefra nti bobo modern na we see airport wadaman no we are through Daman to Cape Coast on what nti why concrete road papa bi that tum Daman Cape Coast nti wa pamotam onu mfanyin na oguden nti o airport road health facility na za okaka hu nti wa pamotam ma ntaisha bushafo abano nkofo na Ibrahim Mama hune djuma no so da war bayen wonso no wogina homa hune na no wariya mba bem fefefe wode won fanyin wode abotenyi mun GCB no we pay out oye 260 million dividend after 5 years break. Ghana Commercial Bank mpodo yadi obe Joshua koku alabi no bi so on board chairman dama ayo and after 5 years went to dividends Ghana Commercial Bank wasana bebio we boot check on dividends into the cow 265 million in the Ghana scale to old that almost 2.something billion. Gofi was the cow. Nano obadi maso kakra. There was some better graphic the work at and pay or the bay. Mama fa graphic sports medium. Mama fan soda. Ayo. Na be de semenyo nim for yinda ho. Nene da yimbe semenyo obobo. So Man City. Hey. 9. Semenyo Man City na. Man City. Yeah. Or Arsenal na Man City. Semenyo Man City. Okay. Enti semenyo na oreka say you. Semenyo. Last time we wo boy ya wo shagani. Me hu da obobo papa bia because I na menyo da ndo papa. Ono onye ekono fa na tuntum. Bob Arsenal. Offended. Party. No, not party. Tuntumzi. Nche party si tuntum. Abranti nya abranti mo hwehwe nizin. Okay. Na semenyo na oreka say ya ni mfonyi da graphic sports enyim ha na pay. Na da semenyo oreka yin dey. Ghana will give England, Croatia, Panama nightmares. Oh, World Cup na yero kwa. Damu jizi damu na mipiano. Semenyo chede. Ja oba na mana. Ajinu wanza mo de awu England, Panama nightmare. I did not men. Croatia. I did not men. Be a Panama na kakra, but England though. England for where 12 and where 15. Where 11. That is it. Ghana so ya be 11. Obey me do pa de semenyo o mabia no ho. Na yetumi akohim because enyo adam do no onye abrante akuri wanya inju na nsan. Ebe nka ni zuni mam. Tum makai ni zuni ba na oko makai. Wanya inju nti onko bi. Yeah. This is ya do ni nyina ojina semenyo no do. Idar. Idar ni na o. Oda semenyo no do. Enyi mo aso na oza ba ampem danko a enyimin. Iraba na obo ba one Premier League Women's League. Yes. On na we win eya no so wasn't abegina hanim for yin fefefe. Can Quest Titan Black Stars. Hey. New coaching. And we be said obotum. Obotum am my Black Stars ya kwen yin. Che no kwase mo mi de
mpemfu we bibia with ESSUMAN da no abofraba adamra wona wo enye jayin atase okay nti pere ka dem nti mpere me kind of coach nti mo hia da Ghana for be hye nti mo hia da e bo support e bo mpe aka no okay o sande isemna we gwa hwe mewie okay ya saka coach na fofora aba nti foforo ya support on fa yen ko no fa na mo si yen yodo no on fa yen ko asem nine ma me fa graphic business nso do na enyim hara coach na oda so nti na mpeda me so do prepon ko $400,000 gamble on queries obotum nti GFA boss no for yinda ha no for yinda yim ha papa o chede na onyi coach fufu ya wa be no so no for yinda ha na $400,000 Ghana for long term contractor what's obotum ze nti in the graphic business and pay other bay ebusha da punch aba na ne munsem o mu di piso the punch and pay we mean papa na hwe be fi nam na enso e be hye na tene bi George Kofi Atta na was step forward obi lead NDC wo Western Region chairman onu sifu wa jataba na no so wa years back wo oye nsama wodiri gunudo wo health project abanre ye no tricycle no yenyin pefe de abana ye hihia foforo bi wo apomedinam dani no wopa hotam na dani wopa hotam no ma waye na de yan kwaye sabia na putupu na ye kwa na la wole yin sika nto da bi nti ubi fi no nka no wole mumi commodore tenin fiu nti ubi fi na wo fefe hin won fefe no wonyi sika wa fefe wewie wo ye bedi o ye bebi abaleria jeduru konum kofie bye bye no wo sika ji bia lenyim nemu motra mfefi mun no wuro yarba wa bodo typhoid fever ntoro wo de woto edun hihye do a ehwo na ki health insurance card na da aba no so posi kasamenyim sebo won chechire mi mo tan ne da no mo la nurse fo so wo do kwan am de mo hunu be health insurance why a free renewal from this time may end yo free BB healthcare na waba no dama noti primary healthcare yeah primary healthcare no dama noti nti mete ya mo hwe mo wirim na ndama ya mo kama mo kwaya sabia mo bo hwe mapom dama oye kejina yedo kejina machine edo fa won sabre yan cheche yan hwe wa akoma ye dama ina oye free at all hospitals aye sabia bia jide wa man referral de we ye be wa bodo ntikwa ehwole kwande na iwu health insurance se akoso na obodo a na what the was ten so with that account oya sempa na mom tricycle na obaka hon ena nkofri bi sede ana jinje biala da ma tricycle ambulance oya ambulance oya tricycle no nkofri bi sede oya ambulance ana ntino nsam kan a wa bam na jataba no so wa kabi wa che na adwene ma no pay the punch oda abotugwa na sewan odi chief Julius Debra ni fe na atum na wo kai de ono oye godfather the ma afoforo pi na asemi epe asaha oye gwa ha da ncha no ibi sensam na mumbe wo kupe ne de ne munsam wonkofo mankanso DC ene wetua nomination form zema NDC branch executives ni na o constituency no mankanso DC obe how many years
adani ya na igwedi odin 1 year honorable George Sesata onwe yimpo 1 year anniversary last year no obey na say last year no obey na sawo ebelutua I am a classmate international last year ya bia you say last year na say ilutua nomination forms exama all the branch executives will constituency no ma nti na makam o yegwe ha dan chansa bi se bobu but o ye baby we di awon ko yi mbisa hwe echire ebi dun ko bo mama fa metro lens insoldo na metro lens za ka wa asam no so we pay ha tricycles not ambulance JM madasi nti o man pay na nkasa na o chechirim de kofo wa kasa fa tricycle no hu na yi na azikro na ba na ma opeda osido duanye de or tricycles on your ambulance nti wama yenta asedam another press so no for yin de nyim ha another press commissions 5 community water projects wow ewo nsawem adwagiri waya adze nsu no ho nsensam dze aya na o hawa adwon wo krokro bebre nti se ewo MP na se obodam ejuma no ho eya na abona abado waya adze papa yada na ase. Our yams are rotten. Our lives are breaking. Techiman market won't cry out. In the Techiman, Miss Alpha was going to one of them. One of them, some cry. What's the one by in our say? I was another. Say, be a market, no. Yo. Ewisha the Republic Press. The Republic Press na no name or ben. Na dem kofe bi de be mi se dem kofe bi ani. Dem yin pe fe bi ani. Special prosecutor no ya attorney general. Dem ko. Hey, confusion aye ba. Why basa? Na ma attorney general kai de se court mandating another court rule no be no no wo de wankoye so wankoye a no fi special prosecutor because ono no the report no come attorney general na attorney general so the court it is wo court wo du fa abanajuma ma na abanaka so wo du fo ma no che fi wona wo du special prosecutor it's a but the Republic of the Ben. As one and a minority, one of we raise alarm, abalam no we raise no so in your baka tenibia, a bonguza or kodo. Jitek, the match made that's a bit na Sir Muhuma Mankanupo. The baka tia trap us, Jitek will release a list of 62 unrecognized institutions. What the junk of Fiska? Oh, Boko school. Oh, if we are certificate to some idea for baby alloy. Ghana Education Service was always not recognized. Even health service. Ghana Health Service one day. Which is wrong? The private health institutions in Ghana. It's war play to Ghana and one. It's I made the mention at the Barban TCR now paying that's on the ban. Was in Bishop in the Bissamo. That's a gun, Anna, Nkofu operate in Huni. A Kawada. I'm on Kofu West, yes. I saw an American in Sue of a baby and Kofu is the niece with them than we raise and some Kofu painful honey. It's a man at the list about when you recognize. Into the Munkofuna, we could chase Kawako school, we know. Why I wonder? We know your school fees. Into why I wonder the Munkofu will be the school now. When you're when you're Juma. Nti. Ebusha the Republic Press ma other bay. Mama for 24-hour newspaper. Ehunda. No be hunda. 24-hour newspaper. Na yan man paying the president of the Republic no for yida ha. Say free primary health care tricycles are not ambulances. President Mahama na orkan daman. Nti ihe na ya yedede wo hon yenjai. Na azun or tricycle on your ambulance.
ehun de healthful ebe de ne tricycle ambulance so possible onye possible ehun de healthful umma motos wodoko nkrase yeah nti abra o man pay launch free primary health care no yeah ma metin wo nanim asam ye de wo baga ndema bi wo ma wo de bo hwe nkrofo nti one check wodam ndam wo de be check nya wo dam bag nim o si tricycle nim o dam tricycle nti yenti na work do ambulance na nche hu de Ghana na ewe ye nti bibi ayi be fa policy ala sharp eyi mwa so za aba ehun ma kan ho asem na oya Ibrahim ama ni mfoyin da ha da man mine no nti one na oya unveiling na okade nzama ozbo boa o da mine na ebi mpa so Cape Coast do ehun oba concrete road yeah ma wa ba pim Cape Coast aya sam papa dodo pa nya nti obema obobo yin na 24 newspaper petitions Goldfields over delayed infrastructure projects. Nti no so da man route na ya no ho asem na yiso zaba ma na pay 24-hour newspaper no ozebay ebusia the new trust the worker ten zaba na new trust obe no name wono de ho de gwa jataba no so wakasa afa oye tricycle na nkwafo do ya ambulance ba no kwan de da tricycle odi bedan kokrom aboboa obobo pa senne so in there no dan kokrom nkoten je we see chips compound na chips compound e bi wa other places a wonyi bi dent na we twan ma wozen omra wozen wa bra ma na we so wozen mama nkama dem fa mal kamade ebi wo akuri a wo ekwa university fi akotoche kakom traffic lights kakom do enye bi wo kakom ebi wo no chebe kakom fa no wo bebi a wo bianen into Cape Coast North no te no ba kakom do ba bebi a clinic no one ze ba car kwan won wal you get the point I'm making on what and I said to them what's in doing bogum za kwa round madasi fi down kokrom fi down kokrom ze ba CCTV da ma dikesi oye baby ebinya beka na health center ana ebinya hospital numuwal okay atasi nta ho ndemi na wunyinya dam tricycle inye da amula so bo fayimpo mroba ye ma da menda mana roko ayasabie wa mpakuni binya imputupru bibi into tricycle no nurse betina mu bia anta nurse friend na wo de be yeduman nti wo betinam nti otera Prague ino otera ehwe ne star na why na otera Prague driver na ne passenger but driver no be ye nurse health personnel da man kana hu kita motos woko ya fe nchatu fu mu motor wo kwa out say wo che polio another wo ye de menya medas de men de me awo ye nto no na wo de mundu dugu na mum amemo oya medan de ikita 8 communities in chips compound kwar no obi se finfin nti mi se enwo de se de chips compound o da na pa na se de mun KOFI nya wala bo ho a aba ho adwen nti wo ba na so wo ya announcement enda brede biala odu brede biala ya bokwa amoyew nti amoyew fo wi me de ayasabia fo no wo ba nti wo ba na se fo ebie ukita hona da wo the test wa ba test mami ya test wi ebe wa abodo nti ochina ji card ochina foko dan kokrom chips company mo kohwe perfect ehulai no but when you don't confront your politics or your ambulance, your ambulance over for ambulance assassin. Until I may predict when you come for Cumbra, that could come to Scompa because I know you may not the way create into Waka. Contact up with delay. We said no, didn't you good would be 1 month as son with the chance to go. Until say, in yet the watch about this time, Mutu Akade painted down. Nti wo en ntama na ja we gbe ma yin so ndenya wo de mama nkama zamfa so ma ho tere Safi news nti when the MPP internal elections no we gbe nominations from today the men yeah
Nti ehwe paper n'enyim ha Gideon Brenya Japan declares intention to contest NPP Western North Region Youth Organizer. Wow. Nti sisi a oguguda na enzama pi wo hɔ a oyede nkofo ye. Nti what start elections no ho nzama. Aha, nti mayen sodo. Ebusia sehwe news name wona ana 24-hour economy market awusunu wesinu igwedina wa episode oye osika krom osika kodwo krom ehwade ne de wode abente bi nufin abada ho de moti bia wo bia west oye abugri Peter ena wa cho da nsamo da boto oye sehwe news name no na wonder no we demand oye fair share as Western North Sikh University establishment ampa no kwa ono danana no oda nso edi anu tumbi odo wonya university papa show the ntamna na wo sha asibia omampen Western North omampen nana adedanko akofado his excellency otso north we no okede one pass asa ana bibi okay you boship Nti NPP from one internal elections in American from Kapim 24th. Okay. Opening and closing of nominations. 25th to 30th April. Hearing of appeals. 1st to 4th May. Notice of polls. 6th to 9th May. Election of polling station executives. Nti damna ote. Okay. Nti enhyehyɛ wadza abayen Anthony Kwesi Saki Central Regional Organizer ono na odze dam hyehyɛ bota aba for yinda ho commander ofen commander awonyim Saki nti ono na enhyehyɛ odze dam odza aba yamkai yo ebusia ask for daily news the worker no so wabegwado na ask for daily news obeno mfeina ode abotunim omampen John Mani Mahama ne mfeine da afan na osi plan power wo oye dumso no samson president Mahama wa show Ghanaians the building sibio nti wo ye hu adwuma na offense not MP Dr. Fred Chei Asamoah na waka to sword wodi besi oye modern maternity block umuneye nti ehwa wo mfan na odo mo henen no so ode precast bofom ni bi dem roba ya ayesabi otere mon oba na won wa akoma ato won yem papa nti akomadan health center na wo besi dam oye ultra modern maternity bloggy we besi what the amahon mfayin na other one na speedy impact or the assembly ato assembly da no si female player our Enidaso Estate Gala 2026 upon Josephine now also why successful pass were all justify to Supreme Ladies Football Club no mfayin na other one umbone na the Bokate ask for daily news. Now ask for daily news na so no Ibrahim Mahama numfeyin na omampen John nka na omampen na Danko Akufo-Addo numfeyin do na Ibrahim Mahama thanks Akufo-Addo for role in Daman Mine takeover deal. So chere na Danko Akufo-Addo oyawe pa de Oklahoma. Yeah. Nta wabe no wode manansana. Nti na wa acknowledge. Yes, obi ya ze mo wa ode mo we nwa. Nche se Ghana nyi. Nti o ya Ghana nyi. Am no mpanyimfo bi bedi so amanda no de. Nti so onya bibi na ore ya. Ukro me pete odi wo na mai bi ka wo. Yo. Nti o ya papa. Yeah. Nti wo na yo so za. Amampen dada o ya. Very good.
Into onto no acknowledge. Oye dodo. Oye dodo. Dam no do bia. Dam no de hin na ye. Obia Dam no do ye. Dam no do. Bonizin papa no. Ba from se boka ka jimi. Onye nkoten na ebeye. Constituency and a police station forms. I'm said men come. Ah. Yeah, I don't know. Ewusia Daily Times ena yedere tuedo na prophet Adumiche ena no so odi oye passionate appeal that to Mahama president enyim Mahama wodi yanka opoku ase no munsam oye Katapo road promising ura Adumiche dua ose olekai omampe njondraman Mahama ma oye no omono modern Jataba wakasa dafa oye taseke no nsam no Daily Times no so odibaba na Amokrom community na wonso wenye new school obo improve access to education oye dodo oya akono nti school na wesi oya akono papa ni yana no aso no si editorial will metro mass transit return to Bebieni oya simbisa Obetum akwasa what the new ones in Paba. Nti obisa asem because we je Bebieni ko Nya oboko nti new ones na wa editorial bi said there metro mass obesa ko Bebieni ana oboko new ones ya wa be moti bia wo bi boko na old ones obende no nko ebia na hozen ahozen bai hwe yo Bank of Ghana na wonso eti metro but ewusi ayete do Mama Father Chronicle so do Crusading Guide wo hana Chronicle okay me pepe ewusi ayefa the new Crusading Guide eyo mboya noko nayim oya box side deal orokodo no no nsamsama ena no so what the about to enyim no ya for the Chronicle ewusi the Chronicle foreign investors na once will take over oye inehi box site no oya asembisa opinion olbisa olbisa there foreign investors na wo bafa oye inehi box site na yes or no usande stakeholders will push back against alleged mover otidam no amapedro the man Mahama ana was Mahama promotes 19 senior police officers adana say be ambete police fo wo catch exams wo 8,500 and something so yakra the whole nation no me chede wanya okubishemu akra no wo catch exams yimpa 8,500 and something na wo record bo for 700 obo promote 700 obo promote 700 so edwuma no modada so how why 8,000 we due for promotion into we are 700 no we promote one why no one try my results na sana I said Mr. Entimasi in your 8,000 mataso no we due for promotion no was to go and write examination so why are they not waiting for the results to come out and sana will take a decision results we take decision the result na ba oba for impa 700 matase mama peda me chen dey ye twa exams results na ban sana ya ka ho asem na results na onya mai na sisi aye nyim 700 no promote one oni asem bisa that is where I'm coming from ahwa ma so megina yi bibi fi be na megina kwa okay nti onya bandama 8,000 na wo catch on sohwe cha wolin ma hono over pass enti na oyi mo ni wia musoma asem bisa inde fa bo fa impa 700 wa da 1,000 catch on ne mu 300 nkofi one fa nyimpa o oye promotion wo adwuma no mu dadaw nti da wo mu dadaw ni nyim do bo for 700 we promote 700 we promote 700 ma 1,000 wa apply okay atase 1,000 apply you na access na yi 700 dey film na 300 no one channel for another batch atase especially
dam 8,000 not just 7,000 plus our culture social no be waste but she be say be abo chief inspector the pension oh yo mama no kwani menye police na se ebowura police fo wone ensemsema uya bokwa mo police fo uya bokwa mo police fo papa there kwabran wa bo chief inspector the pension ati so all pension do nye ASP neja afa ke defend afa ndo no ho bebe bi obosumi ya of the chief inspector the pension oyo pa enti yesre ejenema police fo mpanyimfo we bi bo no be ya wonye usande yimpo no owom dadawo nta yes owo edwuma num dadawo na mo ya tete so awon so wusun bi ala nte o wusu gu homu no wusu mo na akaka mo asema mo bara awunya asem da na akafo police na mo ka mo o medi wanyim na onfasem no ntiye ne ma ho de wi won kamafo o papa ebusua ye the Ghanaian publisher na Ghanaian publisher ni mo no fe no efe na ehwe oye oduahen wagye ne tam no bomu ha o ensam no beedwe na oye Jadik no accuse oye sideline local firms no so no problem what the abotumun on anyi there said that man what the contract number local contractor we demand there baby should no so family local mon farmer foreign oye in bauxite project no mun samano na mpayifun work the master no hano now insider dismisses claims we oil GTech fund minister rift no so nasma or the abotugwan na oduahen no so waka tight with ochehene the monko ofon wasam no record yesre papa ifon fon nselo acha nso de bi yente asam papa mama fa searchlight yes the daily searchlight the daily searchlight enyim ho Sami Ewoku honorable no for inda youth yes youth as state security turned into weapons against opposition Sami Ewoku no I say hey state security turned into weapons against opposition youth ono na oraka say enyim ho so zaba no ko mi de bia obaba no ban okay security bia obaba no ban nti wo ma kwama aba no siden motutu ntofi ngo ho okay nti oda hye ne sidom ta no se menyo ewa abel na menwu na mumpa efi abanum muntu mbara mbobo ho ban debi nti menyo ya fine pa muntu menyo mba yedema ewa abanum atase nti ewo position a ne nya abanum a nya bodyguard bia apart from ahuna wa mahon bibi position bi betre former president no okitane bodyguard dado but the former minister the ankahu ehim ha so zaba hen papa president of the republic nim for yin da ho the first gentleman of the republic stable power ahead outages are temporary into dum so na recorded ase onye za obatena hoda nembom bibi nti na obandam nti power stable no ze oya za yen sabakan tem ye nti mama ya ha yen ho abolish special prosecutor office Kopek boss na waka say asam na rebisan sisi special prosecutor owen you need wapa na bisa da was onko onkwai ejuma no sisi awage ne tum ne fini nsem nje wora onkwai why you ne tum ne fini nsem sisi awa bazina botima ye
The power you have has been withdrawn. Special prosecutor that some come attorney general no ko to kizifa. Na the power you have has been withdrawn. Into we need to me. Into e ha na nam. Yo. Etedo. Ebusia daily guide the work at naba na daily guide the work at benu. Us sack pensions boss over reckless spending asifwa. Eyo oye breshebogwen na oraka damasemi. Osi pensioners boss order no one sack Sunday second say na EMP na won so pledge major investment with that man asam na opemu daily guide so akafa ba yini bauxite mine no munsam no opemu us local companies also would deserve fair chance nti ohene bi na waka na what the mention bi wonu fani egu that mention no ahon mejibe dira ahon na wo pede wo be ye da medwuma no wo fani gu oye de bokate ni pa na kwekusafo dinin shadambe jadik boss na nso wo pede ode wode da man na ma local a yin bauxite mine nso on farm local okay damna chief nso wo champion wo champion dam no na Odau group no nso remain oye part of Achim Ebuakwa oye Eduana family no nso onsam na obon attorney general special prosecutor relationship broken beyond repairs. It's a daily guide asema oda boto na so yin special prosecutor na attorney general wolo wuntem atete obere fi akwai bokena. Every said the custodian the obakata no so or the infrain aba us we are dying over low sales. Yeah, falling prices and falling prices. Poor sales. Oye igomfo na working. Na man koro. O Sunday we go no sha. Na igomfo ni tin wonder. Afi biala afi abasin ko yesin. Last year oye. Oh, this year the one this it's oya ko ba fofo balo last year oye. It's a the custodian mother ben us NDC no we seek to oye Clumbin OSP John Dako. Hey, one of the best name. Wo ba. Ayo. Achim oya Oduman now also on the tight with Ebuakwa Teresa Council. Hey. The man say me I'm the papers in now bemo. Today what's wrong with the fee? Oya Chiman but he say wa Ebuakwa. Hey. Teresa Council. E was afo unhwere won kasem no na anokwani no mu yawinam the publisher. Mama father publisher and so do na publisher enyim ho the finance minister honorable Kesel Ato Forson no for yinda ha Ato is Forson economic revival not cosmetic and other to her Forson tells global investors yan man paying John Dramani Mahama infonya odenyi man or sro pa I say stop eating banku big fufu at night. John Mahama warns Ghanaians. It's one of an offense that okay doesn't show a banku. And a fan it is that or a banku and a fufu. Yaman pain is yen jay. Na what? Any more so after your marking rights to judges. No so Azaba. Honorable Alexander after your markings, watch the Akama judges. Let's know children and or that any ho. A good father helped me get the man mind deal. Ibrahim Mahama na worker say. Obo man paying that done about the papa there the man deal na and then sacking. Yan papa man paying that oh yeah a good father or one papa. A man saka dam jimiza or sedaman.
nti sende de ne sa aka ontum na onsan hodin oyede obo yen papa na abado wo mbo a odzebon ema ne saka oyede aman dealing na enyim hwara so na odzaba HSC Cell wins best ulcer product of the year no so odzaba oye publisher ninyim ho mama fa daily analyst ensodo daily analyst ano so anepe odzaba enyim ho yan papa mampenyin John Dramani Mahama odaha tricycles not ambulances Mahama fires back at critics krata de rubo krata ni bi ezinkan abonde wudada de yan mampenyin ose tricycles odzaba onye ambulance o tricycles inti nyana ye hu de oya ambulance mpocho oma yenjai na yembo primary health care jumeza omampenyin Mahama odzabobadzan onkodo enyim hwa so na odzaba yan mampenyin nua oya Ibrahim Mahama numfonyi da mine take over Ibrahim Mahama thanks Akufo-Addo for support nti Ibrahim Mahama na oda yan mampenyin da Akufo-Addo as papa the obuan madama mine deal nsa aka FDA must provide more data concern citizens demand nti salt iodization plan and na order nyim ha binom work ho asem FDA order was hu data was ba yezin kan akanda da paper cream power outages in part of system upgrade not to dum so nti yan papa mampenyin na orka say numfonyin da ha o say dum so na orodon oya power upgrade no we edwuma nti onye dum so nti mo bia nka do edum so wodum kakra wa ye hu edwuma kakra wodum kakra wa ye hu edwuma kakra nti onye aza bia baka da edum so Professor Nana Amakluche, now global president of NECA Pro Forum. Wow. Nti ono so num for in the ha woman isrum kwa. Endisa manyoku. Obokoyim ma mo follow. Ehu de no beyehu pa. Vat oye otwetwe nkofo wadwene bi gina nsem bi do. Global pa na wakaye president. Yeah. Eba no oya. Amdo ya himba so. Yeah, oya himba wa Abra State. Aha. Yeah, Mpunti himba. Yes. Developmental Queen Mother. Yes. Wa Abra State. In fact, obono womaden. No question ndo obono womaden. Nyamfe ku ekrofo. Deshipai. Oh, okay. Na amfoni fie nkroye so ndagol. Okofie papa. Nti na wo ndam dibi o. Okofie. Yeah. Ebusia the Ghanaian Times the obakata no so na obeno ode Vice President Professor Nana Opukwagyema nimfanyin ena onye kosibulin kokko we ya awa etu ni na ye iwiate fa na ina sikase ma obokodo reforms nti Vice President na wa frɛ urgent global financial reforms usande akuno record no se amenso nyanwe nkehia na wanpɛ kono de ba fodo mas kasam tutu ankoda bebe na ibinum ahu wudi da na ibinum so wudi awerho nti Vice President wa call for urgent global financial reforms no fanyin na odi aboto one ebusia Daily Post the obakaten say edetu da Daily Post President Mahama applauds rapid progress wo oye Tamale Teaching Hospital cardiology center project wako na wodin fain aboto enyim no ebusa mafa the Daily Statement mafa nchiedo Daily Statement ose Ghanaian companies no was aligned in a bauxite deal oye your papa the man anu benu wasan wodin fain ebugu oye enyim hia ntino wina wo pedam yin deal nde obokodo ura fa market no fa ni dem na get fan boss did not oppose ministers directive insiders nti asem no recording what I get fan
Boston or yin that inside the Biabakare get fan Boston on post minister be directive and with the minister be a directive now why ain't what one second no inside that's all to go oh yeah no quite ma the Ubakate or the Bayan it was your name one MPP na also legal heavyweight no so inspire law was student nti no mu feyin na wo de bogu no wonye test confirm ekeshia fefefe nti da omen etreso osinensa odiana ebusua wono so wono nsam no na no so wonye ochehene wo de no mu nsam no wo de bogu no bu na mpeyifo to aboboko gyan wo shetuntum nya bere papa no wo la yibi nsoja sey bi nsoja ncha wo titi wonya muti mu ayi jako nti da mpeyifo awon so wasema workan minority leader na wa question against political influence wo oye court the margin or wo hwede ye papa na onye so ewa ye da ma ye say yene kebmem kebino de court pa na what the politics buru mo ho NDC wo po wanti NDC yijima na wo de no kokota okwa o party ba we jan ana ya brante ya wache ne efizi we jan enze communicator for MPP bundles ona dama mete won hwe wa man be tiedo kombo onye tiedo yo nti my sodo ewo the new the nsama na ye ka no na oza ba papers ni na oreka da man deal Ibrahim Mahama my friend obo oye pampen da na ba do no nti papers also do na nsam kriya na oza bay Ghanaian companies so the same thing. It's mama for the Supreme newspaper and so do the Supreme newspaper enyim ho na other ba confidential education ministry meeting sparks claims of power struggle at Get Fund. And also ma other benyen and enyim ho so other ba MIIF credits stronger oversight and compliance. No so Supreme and the pays other benyen. Mamon saw was the informer. The informer enyim ho yan papa president in for yin da ho. Mahama rates OSP high. And also yan papa za ne pay other banyen. Inti OSP nin sensam na or kodonara. And yan papa president Ozanano Atumbi. Enyim ho so Ozaba tricycles are not ambulances. Inti yen na yan you know them be papers nken wakan. Yan papa president or say tricycles na Ozaba onye ambulance. Obobwa ma baby a oida wazi indu ko kwahwe nkofo e wone dam primary health care na wa pa hotaman. On a tricycle so was abobadza was abobwa ema indu sam na ze akwenyim nti tricycles are not ambulances and also informer ozbey enyim wa so na ozaba declare too early get disqualified nti oye fifi kwete ana nimfoyin na odahan NDC wants aspirants ahead of internal polls. Inti osi iwe mintama anshe ya na wa disqualify. Inti obia nsi abotai ma won fa hihye na ngwa akwem. Inti mbra wazibka kai o for nominations krata na mbra wazibo nominations mbra nhihye ni na ba akwem na fi eyi wenyim. TI warns OSP distraction. As NDC backs court, but NPP questions Attorney General's takeover. Into the informer, no so the other banging. Minister calls for private sector push. Into no so the other enimha and pay informer or the bay.
Mama fa the Herald, the Rebecca and so. Now, Herald, the other being Ibrahim Mahama reviews Goldface 2022 offer and Akufado's support in Damai deal bid. In see, honor na yaka wasam na de Ibrahim Mahama order a man paying the das papa the obwan Emma oya Damai dealing Nasa Akan Sisiara Ozibedi Juma the honor so Ozbein. Mama fa in some nara the Ghanaian points and so day. The Rebecca animals and some nina Ibiwaha power outage is not doom so Mahama assures Ghanaians. Instead, the Ghanaian points also the other bay Nara so as the Papa President of the Republic, new for Abato, no recapture him there. Power outage is our cordon and saying on your doom so until Obianka Nakuma into name. And Papa man paying or recassi. 8 arrested at Asin Erisim for allegedly impersonating impersonating security operatives to rob minors. Into Binam na watch so one that were security for. Na wasn't num or Asin Erisim. Na Dam KOFI watch one way our tree. Watch one that were rob minors were. Inti no so the other buying 42-year-old cocoa farmer slashes off manhood. I am news papa beer. Oh, Israel. Oh, my son, news. I'm no one can buy what you call. The Ghanaian points was by the pain. Ebusia yati Daily Banner yati Chiado na Daily Banner na also minister na Wonville oye majority housing reforms no wo oye AREFF 2026 no so no nsam na ode aba abotugwa no na daman mesam inayin bauxite deal no nsam no was the local contractor mechre oye diadek mpayifo no wonu fanyin na wode abotumun ma wo kan de origina na wa hwede wode inayin oye bauxite deal wode ba local contractor ntimfanyin na oda asewo no professor aye kof ena no so ode 240 other support oye block star wo World Cup jena orokodo no so ode sika da botum nti kakra no so oda wo bada oma Ghana Blasters won kwim da kosoro oda botum MTN Ghana na was trending when endama na wetu we boost when oye ecosystem da the ubakatai no so other be but to agway ebusia the new center the ubakatai no ono na medu to mesebu medriwi ono last paper the new center be na no also airport roads health facilities Ibrahim Mahama promise odama oye daman community ni the airport is buy obi sibia mo papa na wa mahon health facility chi we yi akwan papa so da mo ono babu po eke post na che dem so na odo ye o sande se edwuma na o kai sika edwuma ntofa sika ne bi amfa ye se de nam na yinam ntofa sika ne bi amfa ma ye edwuma otedam nti anen ebusia amafa yin so do online post ni bi say you le Populio the 14th of Africa wa ba Africa na Africa na wa ban oyeniam hye ezema Africa Catholic asoren na obi bi sade na wa mfa Ghana nka wona me se enhyehyɛ na wo ye ni bebi orokɔ ni na wa aka amda okɔ Nigeria wa akɔ Cameroon na za okeka ho nti Populio never said to African no so oyadza the obi actually the pastoral motives and global significance nti ibanaze ina ehwedam ene papa
ne aprobable no African. Obi bese na the benefits, impacts. Na share Ghana nka ho. Wan fa Ghana nka ho. Ghana nka ho. Nti ono yin za anepe online baby na make a five bi ifri ho. Na oyaza oye osande de bia abrofia na ehunde onam but wa ba Africa yi. Ama ehunde visit na hwe videos ni bia maybe okay na wanya aje papa ne biya Messi sagana ka wanche ba this time mi Cape Coast ebi on fa Cape Coast nka ho nya da pope the whole pope baba country sha video bi am share abofra bi papa na wajen pope ajen ato no do na orbompa ya man akubi supo na abofra bi so yare o hospital okọ na okọbo o se mama on kan kire bia Jesus ne zeni bia anti enyi je sama owo ho yen pope ne sahwe orkodo wo oye African ewusafo me engina do na yenda yan bra ye ba ye de nkomotwetwe kakra aka no e de boto ye hondo mo ye feel the farmers market in the wala pahotam wo UCC ye da yan abana yin mpemfo inwesi nkongwa na ya boda mo nkoma otede mo yan kwa mresisi a National Petroleum Authority say, Mawo bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuo tank enya kwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosesa petrol anafa ngo no na afenso menye wadwen se wo ben fuo tank enya kwanhia ne ho akwa kodwitwa videos ana pictures na petrol anafa ngo wo hwenso uhua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi ameja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo hu se fuo tanka bi enya kwanhia na dane amafango no ebugu pa hwa na wa aman ho da stay back and stay safe emomo no aya fredum jejumayefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you.
Ebusia mama nsar mu akaba mu atrase bra Coastal Television do get time 514 then 54 you go TV na dem assassin no ye to wonu no and ye beti komo afa di sunpa orokodo wo oye University of Campus meche UCC na UCC dem ye nyim no abaye siopona don't know what University of Choice University of Choice na nkoma yebeti afa oye farmers marketer and they abobadi we UCC na sentimpa oda be UCC no ono sumpo oyasen besepi na de meyenyim no yenkweti kokobetinu na yembopo wabra owura Samuel Annan oda damo nhihyeya waye derfa oye farmers market no hon oda no yenkweti no kra mepenanan mo akwaba ahenwa apon yeza ya bro ya ka farmers market onya benade medase those kan mbebu eku ni wado kakra na meza akire ho motenye de oye afi 2019 na yehu de ku afa ye wo central region o de yatum ye kan ye hu bom nti ye kan ye hu bom ma ye nya edina of friend Krafa Central Regional Apex Farmers Association. Wow, Krafa. Central Regional Apex Association. Wonderful. Enti 22 district ni nyina de muku yi bi wo ho. Na beden fi ananyi. Hen hihye hu de. O de yetum ye ma mekwafo no. Hondo ba skabem ma ho. Usande madam ana de ho a wodin finfin ho a woto koton sika mo se okon no chede kwafo no ye adwuma na chede onko yi papa nti ye ne de o de ye tumi ye cheche damu farmers market ana de kwafo ho no gwai nti ye be sha so sesakawa mfia ananyi nti ye ekro mo tenyi de kwafo no de ndoba fresh ifum aba market ho yezi banso yemfe ngufo yezi gupondo bibiara enyi ho a ebo ho do gufo ma na de chede ya hyehye bibia fefefe anti montwa no mereta sa wo afimpime bien onye dwakon na wahyehye no afibia woye afibia ye occasional so ye ya bi wo adesada ho se obaka ya during the Fatal affection. Oyebi. Central Expo, ye koi. Former minister. Ono so chede zaye ye nyina se mutie ni ye a hen na onam hen do na minister. Oye dan ko akwa farmers market wo ministries. Na ninza ma odo odugu akwan mu. Antuto ye. No hu da azu so ye. Na nka ode obana ye chire na fe odi hye kwafo na nkasa honsa na wo ya edumezin nti yehu ne damun oye regional minister former regional minister osumare yi obuahen ma occasion biara afetu yeye Christmas yeye Easter yeye nti yeye nde demo nzamani nyina yeye oye ma ekwafo na honso awudi nti brofo kase me obaka de farmer to consumer farmer straight to the consumer madam man in into twara akodi and also ma traceability betu me be so question ko see CR there and na page ban ID nyim okwanya oye nyim baby ofi mo de rintumu into also so ma traceability yare bi another bibi o breaker o tumi tracy there the maze ban na mizi ofi ha no we dey chi ntini nyina ka ho na nti betu wasa na ta kwanyina la odowo habanman onala na orbegina nzama ho onala na obegina nzamba ho onala na odin nzamba reba streets ntin awa return ito wi ni so ya odawara botum na ye no contact any time bi apede enye bin otum fanara odze bro motinyin nti me se bi o de mi ote dem na ekodwuma de ye wa ho pi wom ye wo ho na
wo ya nkete ye wo hono wo ya akase ye wo hono pa wonya na mwa yes mwa nyina wo yes no commodity base look at the commodity adi biara from tree crops ma aben nkutuba mahin ne nyina ho vegetables ofiti vegetables ne nyina rice ne nyina ye wo bi afeba grains a brown na bibiara sisiara na ekọ ha bo mu brozen na bibiara angwa bibiara bi wo ho abrade nti no wo choose UCC UCC o Sunday na one community is well established na fe susu wo mahin kwan yenya bebi wo bebi a yebe ya wo bogin atum nyim de market queens nessa wo ye ya they will not allow us nsatas dani asembiosi nkofo danyu alofole kakra bagwado yete ana waka eche ho ayaka nti na ye choose nti ye san choose ye school sim yes yara owo ibu careful yi mo junction no do adesade college ya ye bi wo ye market ma yi mi ho expo ni nyina bi anyi ho ayeye nti no na ye yi ama consumer orotazan no bo ayefo na musoso a musomo ton ma enya misika nsata ase na fe susu se ezibana consumer open no che the farmer on na wo produce zaman nsata ase ofiti nkoko eziban che the nam eziban bibiara bi wo to che ati biara ye kodwuma biara kodwuma hu bibiara processes for crampo o kan ye ho yogurt na adi nyina beverages na adi nyina current ones aba nyina ebi wo ho nti ikunu wo he dan mu nyama membership driver to the membership no district biara onam de Dr. Omega regional agric director on or down into 22 district ni nyina directors are municipal district or shehunase enwa wa encourage hon ma ho nyina wa practice into other occasions where you various district ne municipal ne metro nse ho nti yeriye nanka oye central region ya fa yentampa se wo hwa central region ye nkrofa ye no rainfall no yenya ne bi pepepe yes yenya ne bi pepepe twice a year aka biara nyim you compare him ma nofa na wude hezin yenya minor and major season yenya into production aye na fa susu e wude central region is close to Accra yenye nkranfo no wobo e nti majority yeziban na ofidi obi obeka dey commercial farmers na ofidi kwafo botuma akade ye oya no kwa oya no kwa botuma ye research kakra na akogwado mankasi mugwe yara kodo ne ko bisa nkrofo be dey 20 bebi ahon na eziban ni fifi commodity bia na de duazi bia rabisa bohu na ye commercial farmers na wo hwe na wo peasant farmers na wo feed oye country na se yer kan ya kan yi a na nka zo obobo hin papa panyi do da yenwa wenwa ba ye o Sunday se ye jai market ekwafom de ho market o jaya on trasu no onankotenye ministry ha otum de ziba no to table do e baasa ministry bi enyi ho a antari sha botum ahye 2 3 4 days o space yi anya oye betum ahye na at any time wo phone ikita but on every consecutive time ana pawia be yibi abana bo no ho mozen na za okonye de intam be bi ho mwa he. It should be across board. I was in Kenya. Kenya yekura ekweduman wonsum ye aban was one budget mpoko. Ma wodi share. One ekweduman. Only thing to help is the subsidy. Ma way you know a tempera. Nti ma membisa ahonu ikuya
ekwafuku ya waja to me oye Grafa Central Regional Repairs Farmers Association madase Grafa ye bi sede ana fitibre a wotu ku yi besi da membere aban hyehyɛ ban na onwo na ye ana ho so wonya aban akota bisbi ana medase de on cherry biara last during the last 2 years Central Region no woye ekwafo wo bo ho na bado ho de wo bai okay woye no wa ha enyuma mpanyi na nkrofo ototo nsa hyehyɛ nzama na nzama hyehyɛ animu wa boaze now so it's not enough wa boa but on ye ada osufu sisi ya subsidies ni nyina fertilizers wachiche okoma nkrofo bi ebi mu ko onye farmer no so wa register no one money bi wachiche nsa atase na chiche na wachiche obi ne ze nti chida mem koto wo ordinary people ho nti say the subsidies ni mo otodo no ya across the year maybe bro 15 acres now man fertilizer 3 bags 3 bags they onye mehwe you mo say they to da dudu a motuma to na meda ye ejuma it's over to me inyim nsem inti fertilizer wo chiche ye na nso okogu baby nsem okogu baby ekwafo na nkasa wonsanka ma kai baby abukuto fertilizer usum ho bokuno yekwe yekwe usum ho and right now na ihwe hina braboma we are rainfall producers irrigation or system no ndoso nti sanfa ma at the correct time no okogu dem ho no say obi amaputu hu na mankoto a atase mankoto a ogu akwa onye juma me mo say the subsidies in it good ojade abana faba won famra na mama me nkutue bibi na mon ebono do na kweyi na nkoto na za the best na mo sisi a we subsidies ni nyina nti okonyi pa onye na yi susu ho na onye ekwa adwuma oton ma wo price a retailers what on pepe onye mfaso na zababa menchen so no sa nti akwenja menyi misre they should really look at that poultry farmers one more subsidies one more subsidies you should forget of everything no one more subsidies subsidies in so okoyia production and kasababa osana ntumi quantity of bears are individuals will produce and I will go to one ones in beye isatase na akoko dodo so abotum dama on at a time our chero be meeting demand isatase our open is bema why not there one subsidize ya young payers say obobwa nti kakra offer na yensambra eze mefa da makwenya ido no betel na oye last year na medi ma order na nanse na medi ma order enti wasi April born wonderful but maybe yes apa nti menya 64 years na aso aye when I go school at Pump Secondary School why as a papa me da obi biara o we she me happy birthday me da na se nti yen wo don kwa market yi e guda yare ye yiwia onwi na yenya kwanja ifi oye farmers world farmers coalition center on eyiwo Italy. Wow. Sisi ya demon crofo abrofo wa bagana ha. Yako hu minister, yako BBP, stakeholders bi yako hu. Once maranye de Ghana beye Italy
Obama farmers markets and across the whole central region. Wow. Mr. Central, the whole West Africa. Ghana Bay Center. Ghana. No, you're boshing the artists of the Mukuni now various regions, countries. Wow. Inti waba 4 days nyinde. Enyua echinare ye. Inti nden dwumede ekwa kodini ye. Stakeholders meeting. Ya to nsa frɛ mpanyinfo wana wo ye yipa na fe wo ba bohwɛ na wa hwɛ ne project akodo. Inti America say farmers market ogudu wo oye Sasakawa. Ogudu a orokodo wo Sasakawa. Asisiara obi biara sepeda nya adzefo a koho brother menkenyi sweet potato na no hunza mba pi kwa benya no fofofo na mo won ton koton ori asema nti mbi so inde sesially ehwo no na abaye kotoboton dem fande ayo market na mo so mbe market into mbisam de mo kotana na ye bi wo adisado wo hu de no ye forcing kotokraba na ya o nti wo rashi bototoy nti echiri no ye hu de o de ye tewdo se yipa kro wo household ye no quantity kro ye hwe household about 5 5 to 10 na ye ze no hunza ma ye de ye den ye ton ma ye ton na ye ze mo ntochire wenya specific dodo amenfa wenya dodo bia obi a rebota ebu do wenyeze wa eyeze oze KOFI akozi nyado obota nti ye chusu Sasakawa University community hall and there is a community by its own but wo ho bibia wo school full na resources e mu nya until population or you okay na say obi so pede ba ho boto a on so ye ma akwanya ma itumi imebi iti bibi o tide mi a wa bend me challenges ben na wo fam wo ejuma challenges are fam ni there nhihye a ya hihye na nka wo de all the 22 districts ni na wonya dem farmers market nti mambe ye benya asase ni ye create mfa nde kwema kasim wodi gwa wo Saturday ne baze Wednesdays ye nzi gwa ndem ye be fa different day da sonko bi onya memenda na onya wukuda na ye nya he na asase de wo aman asase kakra farmers market okay na waye ibakaso a Fridays and Tuesdays. Yen were Fridays and Tuesdays. Ben were different day. Because market women are queens and the room to be challenging. Challenges are yen there. First year there, the one back home. Not one mine on yen. Now for yesterday, so the challenges are yen there. A coon on to me, papa. Into ya high canopies. Net chairs. Net zamba. Ni yedi because yem pedezi ba no bobofo ni nyina gu ikwa bohu ni nyina gu table do pepe nti o mama se yenya sponsors kakra so also hinasia consumers ebi mu yare bi anka ikwa dem eziba na ozi no so wa yar doctor ehu de food poison no so wonya traceability obu de kire dem nyipa akon onche biara na ngwa kokko yi what this what do sudi what the from who is doing that and when you are buying can you be able to trace oil into the farmers market wa boboada say ekona bibi akoto biara nyimra ha no motai kweyi na motai fi no ho ma me oye ngwe na motai fi no ho ba me oye kubia ngwe na motai fi no ho nti se mfum bi aba ho a ona na ebekwa akadana nti farmers market ya za obo bibiara amen me farmer mso mka ho oso eka ho nsa na pe mbisa wo de wezi bana edi nyimbe bi ofi nse ho enyim nti se yi bi wo ho a beden extracy
ebi oyi no mama yarba ne nzama okodo be say nti say yeretin wasa na nya egudufo woni egua na wo pere wo say ni bia onto them dema not them mo tinyi de say nsesan on the change nsesan or the development no was eba equal market where is ban was that from food na azar bodo nsata ase nti eyi no ye more time so yen ka de ye cancel tabi won gwedi so awon ye den won kodo no won di won gwa won so wo peso so a ni obi ma wo ba boto hena ngwa ni hena ade oye fama oton angwa wo market no so ontoni ondini dini bi oboto ye dini bi no kodi okedi nsata ase nti sha ne da oton questionable ekuti washen kala bang yes what you feel having do na no roba wa show the oda boy kubei ona ho nya nansa dabi ni na sisi american what in sama good hours ba ya kaye ya mama kwafun what ase de that day na nti me sabio demian oti de me no why na ndahen ye tum ye na 3 days 4 days okay ye 2 ye na 3 days na 4 days nti 3 days and 4 days ye ma announcement na kwenyi awo fa yibra also for Ibra. Until now, ya share whom I did Adrian Zamba. Zatas into the production, Oko first Oko Sana was a very good. Or Sana, to the tre, be yet to Asibiwa until there, Queen in the Mabasa and Muntapo. And send they been the Basimpa. Your Boshana, BBI, and Nankofuso, your customers, I am Honsui. Into na challenges akroye wo ma hena sai ye be bod bibi to the warehouse kakra at that farm this ekwenyi na de na ansa you have to keep it that as ono no ma hen challenges kakra into say and some people na market for quickly na wa bo mu hono emusafo nyanye oye fimfimanto ma ha ekwadwuma ne mu mpayimfo ne kwafo won nkabomuku sonkokura waye watew wodere hwede uboboa ahena yewo omanum nyendeme ina no de bia yidi sabi mo wapoto ibi hodi ahensu yidi fresh ne bi nti ite opayinu nkomo na kire beye emfe anan rekwanum enum na ubobade na waye so akwachi nti nde what the farmers market what the boba nti misa afid memisa mpo afi biara when mpena hen wa afinum afi na bi oye no 4 times sasaka wa ha Easter ye festival ye nti bronya ye na ye world food day world food day banyina Wanda. No, so why was Sasakawa? Yeah, was Sasakawa. And at least 4 times a day. 4 times in a year. In the year. Now, first to say, war year, there were occasions be. Now, war year, it be a woody 60th anniversary at the end of the crown mass or Mama Yabaya farmers market now. Wow. It's a Martin. It's yenya and de basa oba woody. Yes. Nti afeed no. But you stay answer wanka. You stay. Yeah, I'm there. Man, yeah, I'm born the rupee. On the school for no what to turn that man upon. This is school makana. In there, they say you cram put call far. Abrofa woofy. Amananza waban. No, the year showcase. Kakamu there. The market. A farmers market in war. A penny being wabaha. The CCR paying Nankasa Wabudu Ghana America say stakeholders near paper your mom pie now Quenjan on Ryo
ma fe yentu ni yembubu ni nyina no West Africa yenyizi wow ejizi na Ghana so obokọ nani yakohu minister yakohu penfu and then the clamors there for the stakeholders meeting Ebusa nyambe nu sa na so moti biara no farmers market no ho de ye bibi miye osande ye wo egodi akasa egodi bia medase market centers akasa ho na so ma woda bo ba di ye bi sade da won say egodifo won say nkofo mo business o se nya dam na oti papa mi se bio ye nyimara da humada benti na abano so de 24-hour market da abana na de anu wonyim ho hwe oka ho obaka oka ho papa mfa na CCR he farmers ni bi mo wansa aka poultry farmers na wo mu wansa aka kokko ni bi kokko nketa bo akoko keta ama meti afu krampo mensa aka bi oh wow na mama ehu ni de oya azepa na mbo mu no meye nsatase na mbo mu dodo anka mepede minya medan no chede nya menya ne dem te dan de ho mo ngwan gu bebi kakra bi nti za America yin de ntanka won so masen mom ana de won so nkokọ ho a wo produce nkokọ mad de o chicks na feeding na ma mo nkoto nti memfa nde se mokoto akokọ ba akokọ ba ko oye 25 cedis ana 24 cedis na wate odo wate no abe ekota no 15 cedis moto bebre abatan modo mezi ba no so 400 per one bag na se wa chema ebien na metua fa awura de nkopo me de mu bobo se de me producer ama tede me capital me kita na wonde obejamma anytime ma ya meye yin uton ara na ma akofa nti me so mama akokọ no sisi akokọ no hwe 100 cedis akokọ 150 200 nti me so say o say ya akokọ no gina ho more than 6 to 7 kilos umbrella kesi oh yeah mama you don't the Ghana we like tough meat ye pe akokọ dompe na ho enam no kete so balon ko fu da ewe na asan mo tin nti se musoso ma ya ndam a nso me nya dam subsidies na musoso no me nkoton no 150 motor be de 80 that way insatas no me nya me fa soso nti wo so masia no so majem wo so masia no so majem na chede obeye good na musoso do chede ni subsidy no affect farmer nkote yes consumers so obaka ho that on check ra nkoko fiti this week ya ko next week ni bi mo nya 7 to 8 weeks broilers asonwe nti nkoko bomba befo nti ofiti da ma abre ko onam de wa so hena ase nti nkoko bo be den obobefo nse wa ma nkoko nti ntumi keep na oda eton so nti kwan biara adon obobefo nti ye krado de ofiti next week ko botuma I visit pharmacy ni bi na wa ton nkoko da nti bio no ma ente wasa nchempeda aba na adze nkoko no babra nanka za me penye de ankoko no oyeze na mbomu won subsidize here keke nzatase on hwe ne dem no onye subsidy ma he oya subsidy a oboboa on so burden pii be fi no do nzatase we nkrofo obohwe de nkoko ban wo ye yi feed a wo ye na nyina skillful no so no ye aye bibi o mu de employee on mama employment na nyina so si the same thing na wow wonyen nkoko na ho asoso no wo be brooding no wo be bibi ansa atase ho asoso no wo be na fe we no wa za koma hona
won so wobehwe ma aye eziban oye echi ende se yeroko Sasakawa bocho main direction kakra Sasakawa no wo invest first gate ifa first edu UCC first gate na afi equal run about where na afa wo left no wo right equal the next runabout left Sasakawa wo ba not say metro asa ebusafo say yereti opanyina asa baby e wo bia no UCC UCC University of Cape Coast baby e wo bia baby e wo bia kada yeko UCC ebia no ekese ehwe mfita krade wonya age farmers market no epede itu car na ebopal na bana ebenya ezibane bi ebusuan butuma aba na mo bi anyim UCC boche fita krade a etra pay for Google Drive yeah nti papa UCC odo baba tell me na etra oye bakana bridge ndo bakana na rebuonyim abakam duakor first gate na be security for apart first gate na be second gate na rekwa Sasakawa street idu ya efa on se left ala ewom odo baba na benya oye farmers market no ebenya izebana eboto a enyi kwanyinala oye enyi be impunumpu ewia na sebeje contact sebede no na semi hia frɛ yala na odaba sesale ebusia yebeti da mun komo no na mum pepe ne mbiri nti ma meye na eni twitwado na onkonkɔhwɛ ma ndama ntete papa yediri bewie yi no ama ya tasere kwafo ekwadwume bia nti no yada tere ekere bobɔ a adebasan ikunu ehimfa na yebohu na so yi amase ibi hwe ho na ebisu bayedan na wabaka kunu yes mountain in the henaso na wo Ministry of Agric Central Region directorate of CP Haropa Beaufort Regional branch no Third Ridge Junction a branch reko koye town Cape Coast town na reko the town tree office oh okay extension officer yeah is there okay district and so yeah well coordinators every 5 districts there one coordinator now you call municipal district to you call one office for this are there you are for on the unara of actual only 22 districts in you are nti Cape Coast de mia ereka de hone branch wo se wo elmi na de central bebia ebio elimina ya another district okay yes nti the man mankesim mfanteman so wo gomwa east gomwa awutu efutu senya every 22 na ye wo or your central road when American se beya na akosha don crops are worried it's your meal except to so many panel producer no on so kwanja o better to be so only the contracts nti ebusafo yanye farmers market ana da ekwafa waka won abom krafa nyo oye Central Region Apex Farmers Association kwanchefu pay na odan wo finfiri mantoma nyo meche president ono na yeye no bonko wo Samuel Anan na yeye no bonko papa
yan komo twetwe ye be wi wo mbre nti ye beja wo mo akwe no kwakra a ye beja ahwefo no kwakra ni de consumers so de ehwe yi wo ene depend isu aye no yare be bi e kwa o fi depend nso ba to e den ye in na enhwe we depend e depend be a ntum to de be a e be wo nambo we ba farmers market otum na trace for friend traceability or mountain there hwehwe be be ban no ofia to the chida man no akọ no so ya fo yes but yes ti afekuru susu beside obi pede o kan ho district officer what district officer na ka dey tracker for number to go me biara opere oyin obedun kita hon 0246 379 0246 170 39 you be send social media handles obi Facebook and YouTube on your WhatsApp now WhatsApp okay now line ya odi honestly yo ebusafo openanan ya bada wase we Samuel Anan or your president Zuma or your Central Region Apex Farmers Association yo papa ya bada wase bebre wombre no adaje ebusha ya de openin no komotwetwe no ya de bese ha na mankao na mankamfo mo ana manda wase wo bra enya na ade ahwe dwumedza otedemi Coastal Television ya moachi dwumedzi sonkwe no so ya de besi mankamfo mo de menyema kyereba mamavi ono na anepe menetin fom na ya de dwumedzi ya de ho ya fa sedama edwumoku a wonya honepe no adawroma woda hodze no buso hinasen na yenso nyabre na adaje de brawe ida seda edirema Nesto Ventures owo oye abra Nesto Ventures Abra Academy SHS road no do meche Cavalry Matters no opposite e ho na Nesto Ventures wo Nesto Ventures le e pe ceiling fan e pe standing fan ana pe oye decoration lighter ba modern ko deep freezer ana tabletop papa electric iron ba modern ko oye Nesto Ventures obobo won saka dem nyina bi e chibra wonyim na and the page ban nya bi ban ibi didi mo hwan efede online the taste wo oye Kofi Apple Crystal Stores nyin wo pe me check Tech Junction no do Abra Market na no aso do America e kwa the taste mo mu ban biara epe do ye enwa bredi anapade na bredi wa komboto yem dodo epe man kono go ana epe ma oye stew na inara ebenya bi emo no wa kwa me kire all the rice do ye jollof rice plain rice ana sumpo fried rice ninya ebenya bi oye the taste adawoma wakaho pa echi yanko immense hardware and finishes immense de bra na omon oye security doors papa ne faces wodan na che wodan ajenkan aboho banda daw ewia painted ba fada no fefe de ma ebiya POP ceiling fefe de sese danum pochoko immense wona soye wonso wo oye Kwame na Waka Avenue road no do meche Abra Market na chiri ho pe KPFM no opposite e ho na immense washa wonso oda ho de no wodere bo hen echi yanko pedu intermittent traffic light na ase huna Diesel gift shop also taze na charge Mother's Day onam kwando roba bo modern na kaja de cheze ne bi o budget bi okita obi a for kama Diesel obobo mo wonsa ka achede papa bi nimpo so wara mfa nkwa Diesel nara odoboko na oda kese mpokuru mu na mpa onuodo na yankodo no ohunu mo bo modern was surprise ayetwa bi nya itwa bi surprise a na was we surprise the taste myself Diesel gift shop obamba da surprise nya edama atofo ebusafo aseden bi so yamfa ma NPA National Petroleum Authority also use gas
na gas zi o ya affordable pa bebi abefa bebi ya gas ezi udwuma na asem kura National Petroleum Authority le kacha wan de ma won kwa ho hia nti ma mpere wo ho de se fuel tanker abofo ma edu phone bokore kutwa mfanyi ana ekutwa video debi ginechi na bo won kwa ho ban ana so ba fa gallons do pai ntarekaso oruguja papa fango en fuel ije na opye on chere bia na jedem aha wo nti NPSC stay back now stay safe from wala nkasa wonkwa ma wonkwa wohiyo na ono na obobo papa edwuma kwe wona dawo ma na ne pe wuso hinasen menuanu benu so yede oye jumedo otedemi yede brown mo yimfi there Mr. Annan oda oye president da oye Central Region Apex Farmers Association anu pass through wo oye jumezim na asedani bi yamfama Uncle Ben wo MCR wo damara no ibreje won so wo boy wo MCR na Derek o pass through damara so na Filippo no so obegina oye kamenechi ebusia memevi yemuko host ebe from Kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN anepe yamona acho